Irwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Irwanda 250, the voice of truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe? Iri joro rya tariki 16 ukwezi n'ukwa kane umwaka 2026 nibwo mama 23 ikoze ibikomeye cyane ara rwose muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko bamwe mu basirikare baturukaga mu gihugu cy'u Burundi bahuye n'uruva gusenya. Ubu ngubu nibwo Rwanda twakongera kwigarukira ku mwimerere wa ya makuru yacu ya ma operation akomeye. Tukaba tunagusaba kumva kino kiganiro cyose paka ugisoje. Nubwo hara mu Busuwisi harimo kubera ibiganiro bikomakomeye ndetse n'imyanzuro ikaba yamaze kujya hanze, ariko mama 23 nonaha nyuma yuko inetse ikamenya makuru ko hari ingabo za FARDC, ingabo z'abarundi, ingabo za Republika ya Tanzania zirimo kugenda zinjira hara mu gihugu cya Kongo zije kugaba ibitero kuri mama 23. Mama 23 ihise ikora imwe muri operation zikomeye, akaba ari operation iguyemo abasirikare benshi b'abarundi. Ese iyo operation ibereye muri Lake Tanganyika. Ni nyuma yuko uyu munsi wa none ku itariki 16 ahari cyo gitero cya mbere gikomeye, ari operation ya mbere ikomeye iguyemo abasirikare benshi. Ariko ku munsi w'ejo ku itariki 15 nibwo hatangiye kwambuka amato menshi y'abasirikare b'abarundi, aba Tanzania ndetse n'aba Kongo nabo mu mutwe wa P5 binjiraga hariya mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bazaga bagahita berekeza Baraka, barangiza bagahita batangira kwinjira mu bice bitandukanye. Ibyo byose rero turi buze gutotora kanuko, kandi uyu ni Muzehe Mutotorinyo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sibyo gusa kandi nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame agiye guhurira na perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo hariya muri Congo Brazzaville, ahamaze kugera nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ngo yewe na Chilombo yamaze kuhagera. Ese bagiye guhurirayo mu biki? Ni mwibanga rikomeye rero. Ese kuba bagiye guhurirayo hari icyo biri buze kuba byatanga mu bijyanye n'umutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Tugiye kubura page yacu rero, dukandagire kuri ubutaka bwa Karemi, turebe ibyo mama 23 ihakoreye muri iri joro. Po do Karemi niho habaye ibikomeye mwoka byaramwe. Ariko nibuzi neza kuri intare ya Sarambwe, ukaba udafata kino kiganiro ngo ugisharing, menya ko utari intare uri igihuha. Nibuzi neza kuri idubu ugafata kino kiganiro ntugisharing, ukakireba wenyine, umenye ko utari idubu, umenye ko utari twigwaneho, umenye ko ari sinzi cyuri cyo. Ariko nibuzi neza kuri mama 23 nguko ndiyo turi intare. Uko batwogosha kose ntituzigera tumoka. Buri munsi bayiha ibyo kutwogosha, bakatwogoshesha ugwembe, bakogoshesha isizo, bakogoshesha urujyo, bakogoshesha ibibati. Ariko turakomeye, ahubwo iyo bagerageje kogosha umutondomo w'intare utigitira mu bitugu byabo, barangiza bose bakagwa igihumure. Niyo mpamvu ro muri iri joro yino operation nayirariye ndayicarira, nkimara kuyimenya nayimenye ngiye kuryama. Ariko ndavuga ngo reka nyicarire nyitegereze ndebe uburyo intare za Sarambwe zigiye kubajonogora. Kuri radari yanjye rero, kuri drone yanjye, amakuru ndayazanye. Tera gatebe. Reka manza ngubwire ko ndi kumwe n'umuganga uvura indwara zitandukanye, harimo amarozi, igicuri, amakimbirane mu muryango, intwara z'abagore, aho wamusanga rwose ni hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hariya kwijwi bamwita Dr. Pendo, umuganga w'umuhanga, umuganga ushoboye kandi ushobotse, yavuye indwara nyinshi, yewe anakora nibikomeye, aho yaguye
ubuvuzi bwiwe akabugeza mu mujyi wa Goma, akabwambukana akabujyana hariya za Rubaya. Rwose egera Dr Pendo, ubundi ibintu byose birushaho kugenda bimera neza cyane. Dr Pendo rero ahatandukaniye n'abandi niko Dr Pendo akuriye abaganga hariya rwose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ibyo akora birizewe. Mwandikire cyangwa umuhamagare ku kamenyetso ko guteranya 243 89397 ubundi Dr Pendo agukoraho ryake, ubundi Dr Pendo akwereke neza aho wakabaye warivurije mbere y'uko uhura n'abamamyi, mbere y'uko uhura n'abaganga barupiga. Dr Pendo aragukoraho bigende neza cyane. Uri umunyarwanda, uri umunyamahanga, uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri Canada, uri Australia, Sweden, Belgium ndetse n'ahandi hose ndagusuhuje. Ariko menya kano kantu, hari igihe waba ufite umuntu ahora akubwira ngo rwose wakanza akanyenyeri, ariko wamureba ugasanga yakoze umunwa nguyu wanjye, cyangwa se ugasanga afite inimpano, cyangwa nawe ubwawe ugasanga hari byinshi ushobora kunyuzaho abantu bari kure, cyangwa se nk'abanyafrika, cyangwa se waba uri umunyarwanda, abandi bantu bari hanze ukaba wabagirira umumaro, abigisha, abacuruzi. Yes, wakwegera uyu muntu rero akaguhereza YouTube. Yaduhaye iRwanda, aduhereza iyo bita Hot News. iRwanda yaduhaye nonaha yatubereye y'umumaro, yatubereye nziza ko yatumye mutumenya. Hot News yaduhaye imaze kuzamuka kuko imaze kugira abasubscribers barenga 100,000. Urumva rero n'umwizerwa, n'umuhanga, arashoboye kandi arashobotse. Si cyo gusa kandi nta guhereza YouTube icano gusa, ahubwo ukeneye no kuba ufite Google AdSense yawe isanzwe ikatwa umusoro, agufasha kugukuriraho uwo musoro ku buryo Google AdSense yawe iba zero tax. Amafaranga yose uhawe ukaba wagira ute, ukaba wayakira. Yewe mwegere nona kuko na yayandi baguciye aragufasha kugira ute, aragufasha kuba yagarura izo tax zose YouTube yagutwaye, ubundi utangire ukirigite ifaranga. Mwandikire rero cyangwa umuhamagare ni kuri 0788962962 ubundi aguhereze YouTube nziza ku giciro cyiza utasanga ahandi. Sibyo gusa kandi reba iyo nimero iri kuri screen yawe, ushobora kwanyuza ubutumwa bwawe, uhanyuza message ushaka kwinjira ku rubuga rwa iRwanda. Ni urubuga rwiza cyane baganira gitore, hanyuraho amakuru za video zo ku rugamba, babandi barashe agatuza bakakarangaza, babandi bakubise udushoka. Aho ngaho niho tuzana iki, niho tuzana izo video ko zitemewe kuri YouTube. Rero ushobora kunyura aho ngaho kuri iyo nimero ukamamaza ibikorwa byawe, kuko kwamamaza kuri iRwanda ni ukudushigikira kugira ngo dukomeze twaguke kandi tunagere kuri. Rero ushobora kwamamaza ibikorwa byawe cyangwa ukadutera inkunga mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se ubundi buryo bwose bushoboka unyuze kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Iyo yandikiye kuri WhatsApp direct uyita usubizwa, bakagushira muri groupe cyangwa se ukamamazaho ibicuruzwa byawe, cyangwa se ukamenyekanishaho business yawe, cyangwa se ukaduhereza ibitekerezo. Ibyo byose biremewe. Twandikire rero kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Mbere yuko rero twinjira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri operation ikomeye, reka mbasabe ikintu kimwe. Ushobora kuba wibaza ngo ese kugira ngo bino byose tubigereho nk'intare nk'amadubu niki kiba cyakozwe? Nukwitanga ko basirikare ba mama 23, nukwitanga kwa twigwaneho, nugukorera hamwe kw'intare za Sarambwe, nugukorera hamwe kwa twigwaneho. Nawe icyo ubusabwa nta kindi, nugufata bino biganiro ukabisharinga kugira amahanga yirigwa avuga ko twigwane itari miricwa, abavuga ko abanyamurenge batarimo baricwa, abatazi koze ya mama 23 ku butaka bwa Kongo, bose bakamenya icyo mama 23 yagize ute yahagurukiye nicyo iri mirarwana. Ntukishimire ngo mama 23 ikoze operation iguhaniye abadede, igukubitiye Chilombo, igukubitiye P5. Izere neza ko nawe hari icyo ugomba gukora kugira ngo bino biganiro byacu bibashe kugira ute, bibashe kugera kuri. Ugikore kandi ugikora ugikonze. Ntago bisaba amafaranga, ntibisaba amashuri. Gusharinga se bisaba iki? Si umwanya wawe time iminota 2. Gukanda like si umunota umwe. Gukanda gutera comment
si ukwandika nk'uko usanzwe wandika ubutumwa bwawe kuri WhatsApp ubundi YouTube nayo igakora icyayo. Rero mureke duhangane n'ibi bitero bya haduyi, haba kuri mikoro haba ku rugamba, mureke duhangane nabyo kandi turabizi neza ko tuzatsinda. Mureke rero tudatinze duhite twinjira muri operation. Ni operation ikozwe muri iri joro, ni nyuma yuko hari amakuru menshi yagiye hanze. Rero nyuma yuko hagaragaye cyangwa se habaye guturika kw'ikambi ya hariya za Musaga, hagiye hamenyekana amakuru menshi yuko hari ingabo z'abarundi zirimo zirinjira hariya, kuko zizi neza ko irankambi itapfuye guturika, aho bahombye arenga miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika. Ubwo ni hafi miliyari magana z'amarundi, miliyari 200 z'amarundi. Urumva rero ni ikibazo gikomeye, Uburundi guhomba miliyari 200 kandi bikozwe n'umuntu bashobora kugeraho. Niyo mpamvu batangiye kugenda biyahura. Ariko mwabonye kano kagofero, kano kitwa ati tubarusha Imana cyangwa ni tubarushinga. Ibyo byose mugene mubimbwira. Iyi nkofero ntiwayambara utarageze mu misozi miremire ya Minembwe. Wapi? Cyangwa se utaragiye gukama haraza amasisi, niho ugomba kwambara kano kagofero kagahengeka neza, ubundi bakavuga ati muze mutotora inyo kabisa, agiye gutotora iki akantu ku kandi. Rero hatangiye kugenda hagaragara zimwe mu modokari nyinshi. Izo modokari nyinshi zinjiraga hariya mu gihugu cya Kongo zivuye mu gihugu cy'u Burundi, ngahanini zari zigiye gushakisha uburyo zakwihorera, ngo zikihorera. Turimo kujyana ngo zikihorera, ngo kugira ngo zikubite 23 na twigwaneho, kandi barabigerageje barakubitwa. Bagerageje kugaba ibitero byo hejuru, drone zirahanogwa, bagerageza kugaba ibitero byo ku butaka. Ubutaka bwahariya mu misozi miremire ya Minembwe nibwo bwakwereka indumbi zanamye z'abasoda abaneva, nibo bakwereka imirambo uburyo hariya iri gutuma hamasazi bamaze kuba rutumivu hariya rwose muri Republika na Demokarasi ya Kongo mu misozi miremire ya Minembwe na Mikenke. Abana bahetse isano ku isezerano barimo barabakubitira ahareba Inzega. Rero none turimo turakora ikiganiro ni ku isaha 8:23 z'ijoro rya tariki 16 nibwo ino operation ibaye, kandi iba ari operation ikomeye cyane. Rero mu gitondo cya tariki 15 nibwo namenya amakuru, ariko niba mubibona muri iyi minsi ntago ndi gukora neza ku manwa. Impamvu mushobora kwibaza ni iyi: murabizi ko nabemereye ko kuno kwezi twinjiye kwa 4 kwa 5 kwa 6 kugenda ko ngiye kujamba kubita ibiganiro buri saa buri kantu kose kabaye muri Republika na Demokarasi ya Kongo, mukaba muri update ku buryo ntazigira mbatengo. Ariko mumbabarire turimo turabatengwa. Impamvu nta yindi, ndi kugira uburwayi bw'umutwe utunguranye. N'ubu ngubu nshobora kuba ndi kuvuga ukabona kamera ndi kwibona izenguruka. Nibari Cirombo wandoze, nibari Nevo wandoze, simbizi ngo narozwe nande, ariko hamwe n'Imana ndabizi ko bizagira ute bizakunda. Rero ndi kurwara bitunguranye, ariko nibikomeza ndibuze gushakisha umuganga turebe ko yatwitaho, ubundi bikaba byagira ute byagenda neza. Rero abantu bize ubuganga, bize ubuvuzi, bafite nose yo kubijyanye n'umutwe, muze kumbwira udasanga Neva yarandoze ibisasi cyangwa Cirombo cyangwa abadede baramaze na za ntera hamwe zaramaze kuduterereza icyo bita ibisazi. Ndi kugira umutwe utunguranye cyane, kandi noneho ndi kugerageza kuryama ngaruhuka, bitandukanye nuko mbere nabigenzaga, ariko nkagira umutwe utunguranye. Akaba ariyo mpamvu ronga abakunzi ba Rwanda none aha ndimo ndabiseguraho, ariko ndagerageza gukurikirana ibyo uyu mutwe ndebe neza ko nawe ushira ku murongo, ubundi ingaruke n'ibiganiro ngirute mbibahe neza cyane 5 kwa 5. Rero twikomereza. Hakimara kumenyekana ayo makuru, nayamenye mu gitondo cya tariki 15 nyahawe na drone yanjye ati sakwe soma. Mbonye drone ya Rwanda mu kirere cya Republika na Demokarasi ya Kongo. Mujye muhita muvuga ati ni amakuru yizewe. Ubwo rero iya nkuru yizewe yahindi itarakoze ibirenge hasi niyo mbazaniye muri iyi operation. Ubwo nkimara kubimenya namenye ko hari abasirikare benshi cyane bari kwinjira amato bavara mu gihugu cy'u Burundi bakaza bakinjira muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu abo basirikare bari kunyura mu mujyi wa Baraka,
urukumva uri ku ngombe z'ikiyaga. Turimo kujyana mbere yo kwerekeza mu bice bitandukanye by'ingenzi byo mu turere twa Fizi, Mwenga, birimo kwa Murima, Karingi, Mikenge, Bidegu ndetse n'ishamba rya Mukoko ndetse na Rurenge. Turimo kujyana utwo nitwo duce bari barimo barerekezamo. Ubwo hari kumanwa bari bafite umutekano usanzuye, baravatira reka twohereza abasirikare ba mbere bariya nubwo bagwa mu gitero cya 23 ntacyo twaba duhombye, bagira ute barabafata barabohereza. Ariko 23 kuri bwa budasa bwayo yari irimo irabireba, iravuga ati mwohereza uko byagenda kose, uko mwohereza turimo turabareba, icyo mukora cyose turimo turabareba, ntago muri buze kugira ute gukoresha izo mbaraga zanyu ngo murebe neza ko muri buze kuducika. Ubwo n'ubudasa bwande bwa 23 kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero 23 ikimara kubibona bahise bahanahana amakuru, baravuga ati rero hano turimo turabona bakomeje kwambuka ku bwinshi, noneho baretse gukoresha umupaka wa Gatumba na Kavimvira kuko baba bazi neza yuko aho bari buze turi buze kuhamenya, nta nubwo bari kuza ngo banyure hano kuri Porodo Karemi, ahubwo bari kuza bagakomeza bakinjira ku mupaka wa Baraka, ku cyambu cya Baraka, ku mugi wa Baraka ari kuri ku ngombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Ati rero tugerageze turebe uburyo twaza gufunga iyi nguni. Abatipe barangije bagira ute bafungiraho, baravuga ati rero ubwo tubimenye hakiri kare reka tuze gutegereza mu isaha y'ijoro. Ubwo habaye mu masaha ya 7:09 ku itariki n'ubundi turiho 16 z'ukwezi kwa 4 umwaka 2026 nibwo intare za Sarambwe zigukoreye icyo bita operasiyo, niba ndibuza kuyita operasiyo y'agashoka, niba ndibuza kuyita operasiyo ndekura, niba ndibuza kuyita operasiyo Kambenembene, niba ndibuza kuyita operasiyo Mirangeri, ariko reka tuyite operasiyo Mirangeri kuko iyi operasiyo Mirangeri mwahoraga mwibaza ngo operasiyo ni iyi. No bazaniye izina, iyi ni operasiyo Mirangeri. Iyi operasiyo Mirangeri ikorewe neza hariya ku ngombe neza hafi y'umugi wa Baraka, aho abo basirikare bagendaga binjira ruhongohongo kamwe, ariko mu masaha y'ijoro batangira kuzira rimwe ngo ubwato bwahagurutse i Bujumbura ku isaha y'isa 3 z'ijoro ku itariki 15 buraza burasodoka buzanga bwa bushwiriri buraza babuguye he muri ambush ya 23. Rero ngicyo abambere bakoze ngo niki kugira ngo bize korohereza abari babategereje. Icyambere babana ba 23 babani nakubwiye boga kurusha ifi, bagiye bakaba hasi ku mazi ku butaka ku mucanga. Sinzi ngo bagezemo ku yesaha, ariko amakuru mfite niko bari barimo bibiye, barimo ndani hasi, barangije bigumira aho ngaho. Ubwo ubwato bwabageraga hejuru, umwana yazamutse yirukanga cyane wagira ngo ni igisaso cya topido, ariko yazamukanya agashoka aturuka ku ndiba y'inyanja. Umwana yazamutse ubwato arabubarura ahereye hasi, ubwato arabubarura babona butangiye gucubira, naho umwana yabubaruye akoresheje agashoka na foreze arabukata neza bukuramo ikintu kinini kimeze nk'idirisha. Ubwato butangira kugenda bwibira. Ubwo bwari ubwa mbere. Ubwa kabiri nabwo buba burabaruwe, ntago bamenyaga ngo birimo birakora gute. Ubwa gatatu butangira kubarurwa, ubwato butangira kwibira, buribira. Babona amazi atangiye kwinjira mu bwato, batangira gusimbagurika. Rero batangiye gusimbagurika kuko bari hafi neza y'ingombe, hafi neza cyane. Batangiye kuvuga ati reka twoge turebe ko twagera hariya. Abana ba 23 nabo bari biteguye,
bari mu bwato bwo kuroba bagira ngo ni abarobyi b'amafi. Abana basimbutse babanwanga icyo bita udushoka, buri wese yakoreshaga icyo yari afite. Uwari ufite toronovisi yayikoresheje, uwari ufite akanyundo yagakoresheje, uwari ufite agashoka aragakoresheje. Baguhaniye bikomeye cyane abasirikare ba Neva, abasirikare ba Tanzania, ndetse yewe na P5, tutibagiwe n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ushobora kwibaza ngo ese bano basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bageze ute mu gihugu cy'u Burundi? Muribuka ko hari ubufatanye bukomeye cyane buri hagati ya leta ya Neva ndetse na leta ya Chilombo. Rero ubwo bufatanye buri aho hagati nibwo burimo buratuma habaho no gupfa gukomeye ku ngabo z'abarundi no ku ngabo za Kongo, kandi bose bagapfira hamwe. Yakaza agapfiramo na P5 kuko FDLR irimo irahabwa ibere na Chilombo ndetse na Neva. Ese mwaba mwari muzi ko hari umugambo ukomeye mubishya Uburundi burimo burategura wo gutera u Rwanda? Mwari mubizi? Na amakuru naguye ubwanye ndatitira, natitiye nayobewe numiwe. Ubwo rero aba ntago bari bakamaze kwinjira hano mu mujyi wa Baraka ngo berekeze za Fizi, ngo berekeze za Mwenga, berekeze za Murima, berekeze za Karinga, Imikenge, Bidegu ndetse no mwari rashamba rya Mukoko ndetse na Rurenge. Ahubwo bano bakubitiwe mu mazi, babamirishije icyo bita Nyeri, imirambiri kureremba hejuru y'amazi. Abantu bajya amafi yo muri Tanganyika, no kuri muri iyi minsi muri kurya nabi, kuko ndahamya neza ko amafi murimo kurya na yari kuba yariye ishano ricitse umurizo ucitse ishano. Ibintu birakaze birakomeye barimo barabakoramo, kandi iyi ni kazi ikurikiranye na operasiyo yari ikomeye yaguyemo bamwe mu basirikare. Aho hariya neza hari kuri Paul do Karemi, hariya haguye icyo bita umusoda. Niba mutarabonye ambulance zigera muri 13 zirimo zirapakira abakomerekeye hariya babajyana hariya mu gihugu cy'u Burundi bagiye kubavura, abandi burizwa indege ngo berekezwa he za Tanzania wabona ubutabazi bwihuse. Mumenye ko mutazi iyi nkuru, ariko inkuru ndagerageza kuja mbapodatinga. Nukuri pe ngiye kugerageza mbapodatinga birenze uko nabapodatingaga cyane, kuko nsige mbabwira inkuru uretse ino mbazana itarakoze ibirenge hasi. Ariko hari n'igihe inkuru iza ngavuga ati se sibayimenye, kandi ugasaga ntimwayimenye. Ibintu biba bikaze, biba bikomeye, bimeze nabi. Mwebwe mu nsengero umutwe uje ku murongo, ubundi mwongere mubone ya makuru atarakoze ibirenge hasi. Ubwo rero iyi operation ikomeye cyane ikozwe na mama 23 ku basore bitoje neza, biteguye kuba aho rukomeye ndetse no gutabara aho bikomeye, bize icyo bita mashowadi. Mashowadi ubundi ni uruvangitirane rw'imirwanire. Rero ubwo ruvangitirane rw'imirwanire nirwo barimo barakoresha bagukubitira ingabo za Neva, bagukubitira abasirikare ba Tanzania, ariko ngo hariya barahaguye. Noneho ntabwo amato yose mama 23 iyakozemo, hari ayabacitse, ariko yabacitse asubira inyuma, ntabwo yabacitse azimbere. Byumvikane ko nababandi bari bategereje abandi hano za Baraka nabo bari buje kubyuka mu gitondo cya karekare, basanga imirambo yanamye hejuru y'amazi irimo irareremba, indi ingona zayiriye, imvubu zayiriye, bya bifi binini byashaka byayisimbukiye, byayiteye icyo bita ibondo. Wumve neza ko mama 23 iringira ari isomo ibitanze ku basirikare ba FRDC yewe no ku basirikare b'Abarundi. Rero nguko raporo ibigaragaza nuko Human Rights Watch yasohoye itangazo ivuga ko mu mpera za Werurwe turimo kujyana Uburundi bwohereje ingabo zirenga 4,000 muri Minembwe ahatuye abaturage b'abasivile ngo waje kubica. Iyi raporo rero ivuga ko ibi bitero
bya drone byibasira abasivile byiyongereye mu mpera za 2025 bigatuma ubutabazi bugera ku basivile bugorana bitewe yuko n'abagiyeyo nabo baba bazi ko bari bugirute, baba bazi ko bari buze kwicwa. Rero none atuvugana niko abarenga 29,000 urukumva b'abasirikare b'abaroni bamaze koherezwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bakomeze guhungabanya umutekano ndetse no gutigisa abaturage babagabaho ibitero bigizute, ibitero bikomeye. Rero urumva ko ni ikibazo gikomeye. Leta ya Kongo ikomeje kugirute, ikomeje kwataka bikomeye cyane 23 ko wabategurira n'ikiganiro cy'ibyagiye bivugwa mu binyamakuru. Ikiganiro ki mu binyamakuru kiba cyagiye kivugwa ngaje mbazanira ikiganiro buri gitondo cy'inkuru zavuzwe mu binyamakuru byinshi bitandukanye, muzambwire. Yego rero nonaha nyuma y'iyo operation ikomeye cyane 23 ikoze kude chapeau kuri yo, reka mbabwire ko Perezida Paul Kagame yamaze kugera ahariya Congo Brazzaville muri Republika Congo Brazzaville. Turimo kujyana aho yitabiriye umuhango wo kurahira wa Denis Sassou Nguesso, perezida wa Congo Brazzaville. Rero uyu perezida w'u Rwanda Paul Kagame tayari akaba yamaze kuhagera aho yakiriwe na ministre w'intebe yewe wande wa Congo Brazzaville witwa Makoso, bamwita Makoso, Korinite Makoso, urukumva Anatole. Rero tayari akaba yamaze kugirute, akaba yamaze kumwakira. Rero kurahira biri buze gukorwa uyu munsi wa none ku itariki n'ubundi 16 abiri buze gukorerwa muri Stade Concorde iherereye n'ubundi hariya muri Congo Brazzaville mu mujyi witwa Kinshasa. Akaba ariho rero haza kugirute, haza kuba habera irahirwa rikomeye cyane aho uyu muperezida yatowe ku majwi 94. Rero ikintu gitangaje niko perezida wa Kongo nawe ashobora kugirute, ashobora kuza kwisanga hariya ariwe perezida wa Kongo kabisa, ashobora kuza kwisanga hariya uwo perezida wa Kongo yo muvuze ngira umwako. Ndikumva namureka pe. Ariko bamwita Chilombo. Rero reka mbifurize gukomeza kugira umugisha uturuka ku Uwiteka. Abareba kino kiganiro bakagisoza, Imana ibahereze umugisha. Yewe nawe utakireba ngo gisoze, ndizera neza ko uburi muri byinshi bitandukanye, ariko ndabizi neza ko ukunda amakuru ya Rwanda. Turabakunda rero, tugiye gutangira guteresha kambene mbene muri iyi minsi. Ngiye no gutangira kuja nkora ibiganiro mfite uyu mushwitu rero icyo ngiye kuwuzanira. Uyu mushwitu nuwo gukubitisha abadede, uyu mushwitu nuwo gukubitisha mugiye 23 yabashwitaguye. Mugiye kuja mubona uyu mushwitu, uyu ni umukongo tugiye kuja dukubitisha abadede, tubakubita uko byagenda kose. Iyi ni Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imana rero ikomeze ibahereze umugisha utagabanyije. Mbakunda nta buryarya, mbakunda nta bonebwe, mfite byose, ariko namwe mufite amakuru yizewe. Murakoze cyane. Rwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Rwanda 250, The Voice of Truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe?